Alpha Mizo Production YouTube channel lan tu le ngai thatu te chibai ve kule April le som ni panga sang ni som ni panga ania tun tu ma hian Myanmar lam thu thar tun nai thil thleng te kan ngai thadona chumi ma chuan Mizoram chunga heroin an man chung chang hi ngai thama sale te ang Khozol Excise and Narcotic Department te chuan ni som ni pathum thali sang ni som ni le panga Zinga Khan heroin hong ni vel mei chepa ni nena tangin an mana kan thulak nai na tarlan dan chuan heroin hi araweng khozola cheng laltlan sang i nena tangin gram kwale zodin pui nena tangin gram som pani an mana heroin kol tu an man te hi NDNPS Act moya thu buai siam sakin ni som ni le pathum vek khan Champhai District Court a ruayan nia Champhai District Zela da lungha lan ni Khozol Excise Department ten ni som ni le pathum tu ka heroin an man hi Khozola Excise Department a nuwa heroin an man trum khatna nia Khozola hian Excise Department hi December ni som pakhat sang ni som ni palia tangin anom trana thok tu wan latlem le ani Myanmar lam thu thar ngai thak chun som te ang Manipur zela tanga an thon ho Myanmar mei chia le naupang som ni le pasari te chu military council ten an lo man le ngal Manipur Imphal zela tanga military council te hna an thon Myanmar mei chia le naupang som ni le pasari te hi military council te hian tamu khwa Burma sipai ten an lo man ti hemi chanchin chiang taka hetumi pakhat chuan a soyani politics thila wanga in hek na wangin kumtling lo naupang pasari le mei chia som ni te chu military council ten an chung te hna na thon ho du lovin tamu zela an khung le ani tamu zela an ma ni ei le in tum chopin an tanga hetia an lo man le na chan hi an hek wang ni in a hek tu te hian lamka khua a kong an zo a sum zon na campaign an nei na an telve ti in military council hna na an hek awangin zela an khung le ani ti in he thu hretu hian a soi zui bok heng an mi man te hi an chung te nen in biak po tir ma se zela an ma ni ei in tum chapin an khung zui le ta ni heng Myanmar mi som ni le pasari hi Manipur state Imphal khopui sajiwa zela foreigner ekin kum thum chung zat an tang to a March ni som ni le pakhat khan indo Myanmar ram ri tamu chekke ta tangin Myanmar military council hna na an thon te an nia Magui region le Sagaing region ami ten ni India sarkar hian Manipur state a zel tang Myanmar mi te hi Myanmar military council hna na voi thum an thon let to ani Myanmar a military council ten thunei na an lak nu hian India ram lama ral tlan na thok te chu Manipur thunei tu ten dan lowalut ti in an lo mana an chua hun to a po an chua lok du lova Myanmar in hun harsa ato lain Myanmar military council hna na an thon let le ani an chung te hna na an thon tak lo Myanmar council ten an man mi som ni pasari te chung changa hian India sarkar in mo aphurti in India for Myanmar chuan April ninga khan an soyani March ni som ni po khan Manipur zela Myanmar mi pa uong min dam lo na wanga aboral dan chu India democracy kal mang ne na in bil lo hle a mi hring dik na chan vo poyan khoyani Myanmar mi an man te arang lama chuwa thuai turin India for Myanmar chuan Myanmar por rang za somruk chuang nen India sarkar lai puya an nge na ni kan hria tangin Myanmar buai kha Manipur buai ma de thleng to ania katia an ram ma buai ta ka wang khan ral tlanin mi tam tak ram pona an chuaka Manipur a po ral tlan hi tam tak an lu tani chung ral tlan te chu Manipur sarkar hian du lovin an ram zela alo khung zela chung a khung mai po chu du tok lovin sipai lawat lan chian ni na sipai kuta vek an pelut le thin hi chu Manipur mai tai sarkar nun ron zia tilang tu ani chiang le a India hi Burma ral tlan lo pom tu zinga antel lo signatory an nilova ma sengin kan mi hring pui te lau hloparon tlan lut na
hetiang tak maya an rama kun rei tak zela an da to nuwa po sipai kuta vek an han pelet le thin hi chu anun ron thak ati lo thei lova barmaram hi buai lo ni sela chu thu ran ania ram buai ania annun na tan po a hla om turani ti chu kan hravek tuna po ti hian zela an han da le ta a Burma sarkarin eile in pek tur anei lawa chunga wang chuan zela tang si in an ma ni eile in tur po an ma ni in an in tum chop angaya zel tang hian engtin nge eile in an in zonang an chung te hne na tanga an mu ani lo chuan zel chunga tang hian engma eile in hi an in tho chua sak theidon lo ti achiang sia eile in an nei lo hun huna ril trama thi hi an chan tur ani ti achiang le hetiang tak maya Myanmar military sarkarin alo engkol du te po hi thilrap thak le nun ron thak takani Burma sarkar nun ron zia chu kan hria a sipai te rap thak zia chiang taka hetu kan ni chuti lai kara an ral tlan na Manipur state sarkar meitei hovina hetiang tak maya sipai kuta an han pelut le du tlat mai hi chu anun ron thak ati lo thei lo ani Mindat township a ral tlan chom dol nan ti in UNHRC ten chom dol nan pek chu Mindat khua latura in beina military council ten an panga an man bang po an da that vek thu Mindat revolution pol ten ne na tanga riat ani nikum sang ni som ni pali December thla khan Mindat khua chu Chin Brotherhood pol le tang rual pol ten an lak saka military council te in kul na kem then khata UNHRC ten chom don an pek an ei bang mu ani thu Mindat township public administration pola thupuang tu chuan a soyani EU tran puina bu file riak military council te man bang mu ania thildang an man le man lo riat ani lo Mindat khochung military council te kem pakhata ration le UNHRC silpolin muka mu ani military council te kem lawa po UN silpolin pahni khat chu mu ani pok tin choyo man chuan a soyani chom dol na hian Mindat khomi pui hneng a thleng phalawa mi pui soi satu military council tenan mangani tin choyo man chuan a soi bok ram rang chom dol na hi ral tlan te ta na pe kania mi pui te soi satu military council te tran pui na ang main man ni su setin choyo man chuan a soi bok UNHRC pol te hian Mindat khochunga ral tlan relief camp panga a chung ko somruk paruk mihring zanga veltan chom dona an pe a heng bungrua hi Mindat khochung tempula le mun then khata anda ani March ni som ni le pariata lir hing wanga ram rangin chom dona an pek then khat po mi pui hnen a thleng lova nipito khopuya an zuar ti in thu thang le thalak mu tur a thuan soibok ani Sakaing region tamu khopuya kholak tuma be pui thak tumani awangin April ni som ni atang khan tamu khochunga engbungrua ma lak lu an phallo thu revolution pol ten an thu chua an ta langani indo Myanmar ram ria in sum don ton na khwa tamu khwa chu military council ten an thunun meka he khwa hilak tumin be pui thak an tuma wang le military council teration dan na na khap an ni tamu kholak tuma operation na yan tuma wang hian tamu khochunga bungrolak lu an khap veka India ram lama tanga lak lu po khap ni in zor chua po khap veka ni aru kalak lu le tual chung sipai suma thama dan lova lo la lut lo tura anin riat tir thu tamu district number 2 battalion thu nei tu chuan a puang ani thu pek zom lo le bungrua la lut lui anom chuan na taka hreman ni don ani revolution pol rang te sum manga thama aru ka tol ru ke mo man emo an omani chuan dan ding lai angin na taka hrem an ni don thu tamu district number 2 battalion thu nei tu chuan a soi hetia revolution pol ten thu pek an chu awang hian tamu khochunga ei chop man asang chak le a bungrua a chap lak tran ti tamu khuami pakhat chuan a soi thalai rual ten social media atangin an the dara nisom ni atangin an khuwa khirtana bo ka khuwa a check gate hi ato berania kong muailam le India lama lut tur te po
an dang to a thilman sang sot le a ei chop biar zu le mezial pan na thlengin a to tle boka khuwa pan na bukhat chiat sang ru ka tanga sang sari ani lain tamuwa chuan chiat sing thuma tanga sing li te ania bu fire an lo da khol sa hloma tuna ri chuan biar le mezial alu lo na arei to a tun ma a text sang tak an la ka wangin tlem chun la neya tuna chuan khar vek ani ti in a soyani tun din hmuna hian tamu kho chunga in beina omri lo ma se tual chung mi puite india ram ri more khuwa an tlan chelok nuala then khatero chu in beina a thlen tak tak khuna chau tlan chiat tum anom bokani chinste hakha khuwa a sumdila mi vautu military council police pahni te chu april ni somni le pakhat khan an manti cdf hakha ten april ni somni pahni khan an soi april ni somni le pakhat khan mi puite silai ne na wawa sumdil tu military council waya police pahni te chu man ni in an mi man te hne na tang hian pistol pakhat ral thuam then khat phone pasari sumle eile intur then khat an man saka cdf hakha ten police pahni an man te hi engtin nge an hrem don an la soi chiang theilawa mi puite chunga har sat na thlen tu military council te hi chui zui zelan nianga chumi hnuwa an hrem don ti cdf hakha chuan an soya revolution kumli chung hian cdf hakha te hian hakha kho chung hi voiza somnga chuang an bei to a hakha township military council operation te chuan voisong pasari an bei to ani cdf hakha te telin chinland council tang rual pol te hian kumin sang ni som ni panga chung hian chin state military council te thian fai turin ma kan la don ti in an soyani chin state chimlam paletua township san sing khwa a naw sen lute nelai nu chu sipai pan in pong sualin tuya nim hlum antuma he thil thleng chungchanga hian ULA ten atuar tu hi taksa le ru rulama harsat na ator zui lo na na kong zong ram turin aike SCCPC ten an nge na ni hemi chungchanga interim khumi affair consultative council platform council IKSCC-PC te chuan ULA thunei tu te pe popin he thu buai hi ULA te bial chunga buaina chuak lian tak ania atuar tu chung te an him theinan mo phurna la turin IKSCC-PC thunei tu te chuan an nge na ni tuna omlaya hetiang buaina a chuak hi ke ni chuan ULA te kandem na ni lovin te thunun na hmuna thil thleng ania ten thei top chuin engtin nge in mo phurna in lak don he buaina hi mi pakhat chunga hleilen na le nam dang ti du da na kan ngaya kan nam khumi zong zong musit na ani chu wangin engtin nge ma in lak don kan du dan chuan kan pi hi aril ru le taksa a him theinan le a chung ten him theinan a tha thei ang pera an chungchang min ngai tua sak turin kan ngen chewani ti ina soi april ninga jingdar ko vel khan paletua township chanchin khwa a kumsom dile pathummi naw pom lai chu an khwa atanga minute som vel kal an huana akala chu chu sipai officer pakhat le sipai pa ngai pakhatin an lo pong sualani an ina atanga minute som le kakal an huana hian bokbon lo turin jingdar kwa achuaka aron let lok lok awangin api ngai thalo chuan awazong ta a chuta sipai officer pakhatin apong sual nuwa sipai dang pakhatin tuya nimhlum atuma sipai pakhat chu alo duty a api chuan luikora atundu nimhlum atum chu wa muwa thabarin a auna sale a api po hilo manin ma se an suale a ti in global khumi organization thunei tu pakhat chuan a soi an pong sual hi kumni mi naw sen pomlai ania a pasal hi malaysia in lo fain na athokani an pong sual nu hi khopona chua an phal lo zuya kho chunga atom reng mai ni in an soyani pong sual tu sipai pahni te hian tlan bowa man tura thu chua ani ti in social media ta langba se honum thang media chuan nem nge na an la nei lo chin step paletwa township pum hi
kumsang ni som ni pali January lai hol vel khan military council ne na tangin AA10 la in an kuda thunei na to a AA10 an thunun na atanga kum khat nuwa paletwa township a hian tual tha na voi thum semi khwa pong sual thleng le tun truma an pong sual nuwa tuya nim hlum tuma an beile na hi a thlenga AA thunei tu te hian heng thil hi an bo zuin an hrem zui ngai lem lo ti an soibok kumsang ni som ni pali November ni som ni pali po khan paletwa township semi khwa nau pom lai mi pakhat chu AA kembula tu ti hriat lo mi pakhatin thi na thlen khophialin apong sual boka vo in thleng hian action la alani lawani Chinland Council Chinland Sarkar Tangrual Pol ten an thunun tonjang khua chu Zomi Revolutionary Army ZRA sipai zathum chuang ten an beinon le a ZRA sipai pali an thia sipai paruk an hliam ti hriatani April ni som ni khan tonjang khua hian ZRA sipai thanem takle Chinland Council ten in kapa ma se an kirsan le thu CNA thu puang tu salai thet ni chuan a soi tonjang kho chung le a che vela in beile na ti in kan soi theyang April ni som ni khan ZRA sipai tam takin tonjang khua an lu chila kan omna min ron kapa kan chang le tani hemini vek hian an sipai tam tak chuan tonjang khua an kirsan le a an sipai pali an thia sipai parukan hliam ti in salai thet ni chuan a soi ZRA sipai te hi chikha kholama an kirsan le a an kirsan vek lo awangin in ka buaina a thleng thut theya in ring renga anom thu an soi bokani ZRA te hi military council ten drone le ral thuam kai noi an pek nual thu salai thet ni chuan a soi ZRA sipai te hi tonjang khua bei tur hian Manipur atangin an ron lut nual ti salai thet ni chuan a soi boka an ron tho chua hlima kan hriat dan chuan sipai zathum emo zathum somnga emo velan niang tonjang khua atangin motor parukin an kir le a ke akal ponoma chanchin kan hriat danin sipai zathum atanga zathum somnga velan ni thei an din mun kan en hian Manipur atanga ron chuk an ni angin tun ma omsa te po an niang ti in salai thet ni chuan a soi April ni thuma po khan tonjang khua a ZRA sipai te le Chinland Council Tangrual Pol te anin kap na sa hle a an kirsan na lama nakjang khua le buang bual khua an halani kumsang ni som ni pali mei thla khan tonjang khua hi Chinland Council Tangrual Pol ten an lak saka CDF tonjang ten in opna an kalpuya tonjang khua hi Chin Tangrual Pol ten an lak vek ma kha chuan military council sipai te le ZRA EC sipai ten bukhwanan an mang to ni enan soyani Magui region Gango district EO area thunun le tumin military council sipai ta chuan thlo na in beipuyan thlaka ration le sipai te pon da bel bokani April ni som pakhata tangin Gango marlam takong cho bulvel chu military council sipai ten jet fighter pani in voili an boma thile hliam anom hriatani lo April ni som panga le ni som ni po khan military council sipai ten thilin township achiban khomar lam le tak lam chu thlo nai nan boma chen na in le mi hring hliam anom thu tual chung mi nai vai ta hne na tanga hriatani April ni som paru khan so township a kan chongku khwa chu military council sipai ten thlo nai nan bom bokani military council sipai ten thlo na an be ma hian en thak na thlo na a thlo kwal phota an be nuwa po en thak na thlo na hi a thlo kwal le wangin io biala mi puite film khur thau turin tual chung news chuan ata langani chau thu bial chunga po April tha khan amata artillery battalion 368 atangin kanji khua chu drone in voi ni an bomani March tha chaknu watang khan io bial thunun le tumin military council sipai ten Gango township ongmi khua le chau thu khopuya an se khua a check camp chulak le tumin an thok chuak ni a hriatani io bial Gango marlam hanta wadi thilin le chau thu khua a amata 368 battalion omtetan military council sipai ten ration le bu fai an da bel nualani military council battalion IB somnga amata
pathum paruk pariat bul kho che vela April thachung hian operation nei tuma anin buat sai thu riatani io biala hian military council sipaiten karen le phone signal anti top veka beyan tum ni riatani Chin State chimlam kan palet khua chu April thachungin military council ten jet fighter in voice sari velan boma tual chung mi pakhat athia Chennai in le building somruk pathuma chiat thu kan palet township public administration pol ten antar langani hein be na hian military council ten paun za thum le paun zanga arit bom man thaka kum som le mi pakhat athia kum som le paruk mi a hliam bokani heng ba ka hian Chennai in som le pariata chia a tin in chia tia han soi em tur ni lo a bang chia te phei chu som li chuang a om building som pali le chol bu pakhata chia kho chunga thlona an bom na laka an film khur thaina turin le thudik chok in riat tir turin an in nge na ni April ni som le pasari pok han military council ten matupi kho chung chu thlonai nan boma pastor pakhat telin tual chung bi panga an hliama an jinga mi pali te chu an na zual dewa en kolme kan ni military council te filim na angai Chin State chimlam mindat matupi kan palet kho chunga military council ten April thachma atang khan thlona in bom an thak zeu rangani Chin revolution pol ten indonana kongpui mo tak kalemiau le gangko inkara military council kem lak tuma an be na revolution trangrual sipai som hi chuang an thia sipai som sari chuang an hliamani Sakang region kalemiau chimlam le Magui region gangko khoin kara military council kem kan panni manto East Ontario West Ontario le Chianthar khua kem lak tuma be na chungchang hi April ni som ni pakhat khan CNF CNA CDF KKG ten press conference nain CDF KKG chairman Salai Zaboi thong chuan a soi fi ani thanghi chunga kem panga kan be na CDF KKG talin tangrual sipai som hi chuang an thia heng jinga hian CDF KKG sipai som pakhatan tela hliam na le na vaklo som sari chuang anom kalai miau chimlam zar za asom kwate chu revolution pol ten an thunun mek tien salai zapoi thong chuan a soi kalai miau le gango inkara labang military council te le piso thi te omna khua chu reilo te a kan be le dona kalai miau le gango kong chu fur ma in thunun kan tum ti en an soi CDF KKG major operation mingen kalai miau le gango khokong tluan hi Chin Hill be na ta na poimo zual bik ania wangin atum khatnan be ani thu CNF CNA thu puang tu salai that ni chuan a soya tuna kan be na hi indona le politics thila kong poimo zual bik ania kan ria theu to angin ni kuma khan kan sipai te mana anung chunga an hal na mun ania mi pui te chen na in an hal chia ta wangin ral tlan te din mun le an chak khai lu chuana kong a him theina na poimo a helai mun hi military council ten December in than pui buat sai an tumna mun poimo takania chu wangin helai mun hi kan be na chan chu ani ti in salai that ni chuan a soi ani helai biala hian mi pui sing thum chuang vel an oma leilet mun ekar sing chuang a oma thai thar chuan mun pui ani awangin military council le piso thi sipai sang khat vel an omani thani chungin military council ten thona in voi sang chuang an beya military council ten hena tangin ral thuam somnga chuang le ral thuam kai noi tam tak an man sak to ani military council ten an be na hian namdo in sa khobiak in le chen na in somruk chuanga chia kho song pahnia tanga tual chung mi pui sing ni chuang ta chuan anin le lowan tan chiat sanani he anin be chung hian tual chung mi som panga ayatlem lowan thi to a mi som li chuang an hliamani CDF KKG major operation hi CNA te huai hot nien Chin Hills chuan chung le chuan nuaya revolution forces pol som pati ten telani Sakang region tamu miokma chongna ji wata mi pui te chen na in som ni chuang chu piso thi pol ten an thiat ti tamu khuami pakhat chuan zalen media rila piso thi pol ten mi hring omlo na in nan thiata rui lo ti mi tenen in som ni chuang an thiat piso thi pol te hi
dam doi ngol vei te nen an tang kopa in then khat hi chu an vobala then khata chewek hetiang ani chuan a khopumin an la thiat vek theiang te en tual chung mi pakhat chuan Zalen media hi hrilani in an thian a bungrua te chu piso thi mi ten an in saknan an manga then khat chu somzan nan ti in Myanmar 12B piso thi leader Panji Chianmin omna venga check callin an zor thuwa ming tarlan lo kho chung mi pakhat chuan Zalen media hrilani thamasa a po khan Myanmar 14 chona ji wata an meeting na piso thi leader Panji Chianmit chuan Myanmar 14 venga ral tlang te chu an holo chuan an chen na in ruak te chu piso thi pol ten an thiat don ti alo soilok to ani hetia tamu kho a piso thi pol ten chen na in an thia tak te hi zo na thak le ku ki te om tam na ni in Myanmar 14 wata chen na in te hi tum nei ra ni nan thiata a thiat tu te ming le anom na te chin chia vek ani thu tual chung mi pakhat chuan a soi in thiat tu ming le an thia na bungrua atanga indang an sakle na om chung kwa te po chin chia vek ani revolution zo endi kani yanga chung khat leina nai ten kol tharam ramang cheu ti in tual chunga ku kimi pakhat chuan a soi tamu Myanmar 14 chona ji venga mi te chu nikum sang hi som ni pali atang khan mei tai te le piso thi te wangin an ral tlana kumin January tha a tamu kholak tuma be pui thak ani don ti thu thanga oma wangin an tlan chenon le a kho chunga mi hring tu ma anom lovani heta kan thu thar ngai thak atang po hian Burma sipai te hi leilama hi chuan chat vak ngai na an hreto lo ti a chiang le a sipai anin dai lo em ba ka sum le pa ya an thaphang hle to a atir lama kan ngai thak ang khan an zel tang te po an ma ni eile in tum chop an ngai to a an chung ten eile in tur te hi an pek zel ngai to ani zel tang te eile in tur po an pe thei to lawani chuan an khosak kharsak to dan tur le sipai sarkar sum nei lo dan tur hi chu a riat thiam ruak to in narin om heti rual hian amimal ang chuan an hosa em vek ti a riata ma se a sarkar agin sum le pai nei an nei lo chumi ina alan chian tir em chu tuna Burma sarkar nimek military council te hian ram an mangai mi alowa sum le pai le lalna an du awang chovin tun boina po hi achuak ani ti a riat chian le tuna thil thlendan en hi chuan Burma sipai te hian tho na hi man tur nei lo ngat sela chu leilama po hian tlom chikimin an tlom to main arin oma ma se ram khat sipai ve meu an nia tho na te thleng anei an ni awangin tuna mi pui be na na an man ber bo tho na ani mek heti chung hian tho na mang tur po in achang chuan tho na tui fuel an nei lo awanga chat le thei lo chang te po an nei fo ani chu tiang vel chu an din mun ani to a tuna hian ram ram tam takin Burma sipai sarkar hi an endongin rek na te po an kalpuya chuti lai chuan Russia te China te ro chuan an ma ni lovin an ram hausak na an du awangin an betra em renga tin India po in Burma sarkar hi a be chengai lova Burma hian tuna po sitwe lama longchol na mun pui tak maya hian India in malak na akal pui mupa heng zong te hi Burma a sarkar na chel tu te abiak that lo chuan thuan op vek thei ani awangin India po hian Burma hi abe chengai lo bok ani chutiang vel chu tu na Burma din mun ania mi pui te hian nakin loka chuan thunei na hi an lapum mom main arinom chuti rual chuan kan soi pho to angin Myanmar lama po kan unaw om mek te hi ram in chu awang le lalna le thunei na du awanga in ti buai soi turan om renga hei hi poi hle sipai sarkar doma a hau tak to na kalaya ma ni in do ngai khopa an loin ngir mo le thin te hi poi em maya abik taken kol ho te chu kan soi pha kan ni lo ama ero chu kan unaw zofa te bi ke ro chu in chem hara unaw ral dawa in do fo hi thil di kan lo ti hria a tang rual thap thei tura
thei to patran kan lak apoi mo em ani ti hi kan riat thar le apoi mo hle tuna hian barmarama mipui hi chakin sarkar na siam theidin muna ding po ni se mani ram te anin ren na nga chuan independent hi an nei vek thei arin om chuang lawa chuwangin eng angin nge barmaram sarkar hi kalchelang riat ani lawa tuna hian sipai sarkar hi tlom fel vek ta se chumi huna chuan mani ram chin te an ngai thewa hian rorelin thu fir fer don ta po ni se an mani aya lian zok nam lian zok kol ho te heta arakan army kan ti ang chi te nam lian tak tam takan oma chung ho chuan kan unaw zo na thak te optum hian an la ron bei le tho don ti hi chiang reng chuwangin zo na thak te po nam tlem ber pol an ni awangin mani le mani in do fo lawa an bul vela nam dang arakhain kan ti te kol ho kan ti te an ron ne ka an ron bei don po alo bei le thei tur khopa an lo tran rual hi apoi mo hle ani chuwangin kan unaw keima ni chipui kan zo na thak pui te do man kan ni lo ti hria a kan velami kol le nam dang ron lian zel tur do tur hian kan in tel ruwa tran kan la ka poi mo ani ti hi ril ruwa wong tlat chunga he revolution hi bei zel a hne na changai tur poin du sakna kan hlan ani